month on the 12th, yen to yen summer a year. A 2 year past Salifu Amoako over East Lagos and the bar and namne so a year cram a sure monqua a year a bang and as a Ghana police for is so as 70 court and ran a court to my own say yen sheer manas woman shell court na yen do moon sem na court so a year and I say in some way free court to buy and say says here a year papa Salifu Amoako and then the body accident no a buy no says here will be a new class of beer. A cast and 70 1 10 times so a queen to a granite last attention for ye be can be and then will be a just as some can sound soon a yen sound so a mark a year a bishop Salifu Amoako say won't you cry on any year any sap balance or more figure ha court more musa quanti will be beer obe who say ye bishop Salifu Amoako and in the year and as a colony a year to come international airport so more footprint if ye Ghana as a no more 2 quain biano. Yema posi for asunti anya court to dia betu dwa amagana fo a sisi ayen so ye de nenam tenten so message send any day di kan o de pay attention TV ani de ne obuo kwan so abe subscribe aba ye channel so mayentie nya efi ho bai court share say Erad Salifu Amoako ya ne papa ani bishop Salifu Amoako a wadik ne car eno ekwakwabo obi ka mu na enam so eman kwada bi fa mu ehwere wo mu nkwa a asemi si ye 12 October bosumi atwa mu ye na eno na court ayen hyehyede se ewosa ye de papa no eba ene ne maame ena fei ohwefo a wono na wohwen wo mu enwuma bi ye de wo mu nyina akọ ama court age atuma mo mu bill ese bill na chi no won besan ya ba court ne mom court nhwe se Yewura Salifu Amoako ene ne ho kafo a court from mo baaye no mo hwe na obi a ntu kwan free Ghana ha so mbetu kwan a womra mebo court amane nti se bia wonam na hu election Salifu Amoako anase mo ha Salifu Amoako yire no so mpeso omutu kwan wa airport wo ba bia pe kachira posi for me enche wo mo sanse court mo kwan so omutimi tu kwan ana mo ba Erad Salifu Amoako no so wonso otu kwan a court ma wo mo kwan na ye hwese amabrako ampofu beba beka yensa na wakyerechire mu sesi aye kasa ide abeto dwa se Yewura Salifu Amoako ne yiri mu ha Salifu Amoako no court aye say what the bail condition ye 50,000 Ghana cedis as surety sagiremdifo eteye kyire ato omuti so eso mbetimi afirifie na ebrebia court ebehia wo mo no wo akọ ene court akọ ye adwuma nemom ma wo mu ntu kwan emfiri Ghana hanom nipa baako a oka ho eye sales representative a wono nsoso na oye adwuma ewo bishop efie ya ne di ene Linda Bonsu Linda nsoso ya manu bill na bi ama we die tempestuously akwaba ya tese na ne na Erad eba court abra ne papa ne maame ne omu sales rep no de ya ma omu bill omu ba na omu ba ya ehot sei Anima mino kase netimi akase yede abrante o wonfinhia edunsia no aba bepiem ewo juvenile court mino kase afi na ye hwe se ye befre akwala no asem no na ye hu kwadu a ye de bebo no esan se we ye juvenile court ntimi ye ma obi akwan e ma wonkotu mu bi apart from a lawyer for any ye bekase abusuafo ni bia eni masem ne ho kakre de no kra no ebia enipa be mienu social welfare for eka na ya ma makwanya potem me hu a lawyer for ni bia omugina mu twitwaje ne papa no ewo aha na me bedu ha no enti ya enya isa no pa mo bantam kakra ambulance ene di abrant ene bae na me bi se bi se mo chese Nisi police hospital enti ena dia ambulance ene ejeni bae ambulance ene na bisi no ka say eyade owo baby a ye edi aman kwala akwala bi obenya asema ye ne beba se enfre o case ni ye de wakwa kwose ye friend playroom awo na sisi a no ka say edi akwala na kwakwa she na ni kusua ehu abranti America na ho atemi se ya baneji ne ho se plaster tare ne baby obia ehu at now but make me confirm say ye the abranti kuma won finhia edun siana ba be mo court for the first time a lawyer for her council and a social welfare for
asem ni kura wo no na MTT before say a car accident MTT before e wa ha na me hu investigator no so around yen friend asem no asat sia me no kasa e buzu ya e wa tweyem se be fe say the medical camp my ma ye fa asem no kura ensem jofo entimi enkonkotinam ma me nka we nka say e free na ekọ no obi eni kwan say abrante ni ebo ni pin ewo radio so na TV so dem and say will be answer the phone to TV so na say radio so dem that's the asem officially enya ba be pim court section 3 of the Juvenile Act na say obo akwala ni din ewo TV so radio so and na social media to awon sa embara section 3 of the Juvenile Act no we be to the wapa court na court no say you find you guilty say obo akwala ni din ewo TV so radio so ana se wole ni mfo ni bitu we bi no emra na chese wo betinya kwafia njoyima asem na nya ba courta e ne yesi ase edi no ye wo boso me makoma ko nsia so a ese e de kasem ni nyina ewie de boso ni nsia ne so na ye nka asem ni wie ya court no wo ho kwan ana ta lawyer for no wo ho kwan say o mo ka che court ni say boso mi nsia na so ye ni akwala na asem ni wie ese ye jan no emra na Sana Juvenile Act na chese si jan ma ofane hudi ene de emetini ata se osofo Salifu Amoako ne bana yesu se otwi ka na nkwala mienu fa mu ewu oya ya ene ye de akwala na ba bepi e wo kota mo ama ma wo se Facebook ofo penchemu kakra enkwada ya se be omu di ewu e wo kasoa yi ye bo wo mu din e de omu kire ya kosi na wieye se ye de ya mfanto ho a won mien say say sakoda we do boni din a wafom mra no ensonso ye ben ne wom ayi ma me das pa ni atie mi say kasoan kwala mienu na sem no obi o follow me report from day one obi o tie media report ni yie pa no e be gia tum say obi at no point na me report ya me bon kwala ni di eti amra no emfoni a ye di tu dwa no kos emfoni a most times omachi na na ye di tuta we kokot na me twamfoni bia ba omachi and say so de omanim na no krampo no meka say obi na emfa ye nko court ni na ye de ne ye no emra no sa na eka de du ba bia na se ebu ye ne aguso na ta kaso ankwala ne kra asem emu nkyire mu ankata ne say ba ko ano wo mu won finhia edum wotwe ono na oye juvenile no minor na se beka say young offender eni ene no kra eko high court na se ka ye ketwa ne nko asa time no 15 years na can run go high court and ke beko juvenile court the only difference the woman say we kaswa de na nkwala mienu na ba ko ewo finhia edum wotwe sabren na ba ko won finhia dunum eno na temwafo ne hwe no se baabi se ba ko won finhia dum wotwe akoye young offender and na se beka say adult na ba ko ewo 50 years on juvenile but emrane so chese so panyin ni akwala ko di bone a ye hwe na ye di omumi enu nyina kopiem e wo high court na emu bi ye kan asem nyina wo ho wia na ye di ketwa no aba ketwa court e ho na ye di na so twe be man that wa enyinti na dan a kaso ankwala nyinu ye wie ya ye di aso twe ne man panyin no ye man na so twe so nko de fiase ne nkwa ne nyina wo high court na ketwa ne de court say ye mfa ne mra juvenile court ye court ne ye di so for Salifu Amoako ba no e ba nya start na asem no no so you remember one example na me fa untwa to obeka say there was another story see ya na achemota student bi atwi tu eku ne mpena ewo ni fie bra ababa wa ne kwosra no that case no ya ngba kwala ni dinda ya mfa ni mfoni antujada bosumi nsia ne so anye ni asemi wie na lawyer for ba court be ka che court nti ni asemi nti enya brand me no ka say that case no anko bebia ye ja brand na so wogana house so ni Ghana obi anim. So that is the difference. The Facebook for bisa and yes eye so for Salifu Amoako benti ena yem pese ye di ni din betuja na se ye bebo ye di ni mfoni betuja name sa na mra no eka sa ena mra no eka esesi ade ye nyina ye jai kan kakra kopim se court ankasa edi mu nkyire mu na se ewie ni ebesi no ebeba se edi akola nba akoto ba bia na se edi be famra akwam de court se ye nya mo ho a ekwentwa akra